mangken dumun. Jak adi jak berat sana dengan canang jelemok ini dina. Bawa sing mampu menjalan melajangi kal baris. Len kento jemaah enam Kok kaki ni kena. Yang perjalanan pengadung ngajak igal oleh gak pajin. Nya adung kenyal main. Terus baris terus. Nah jadi yang ale ya. Hah? Yang lunas. Dan ya urang mah gede. Bendan man bener bisa. Nah, Ye. baik. Ibone Dan yang maksudnya sing kene busan ci megedi. Jane yang kal ngalen kedo maksudnya. Ah, ya kal ngalen ye dek kedo maksudnya. Kajak bangke sama dayo polon ci. Pedan nah kumen. Dan. Oh, kan. Mau kemana keponakanku? Kali apa man sempat nyambung kancut. Bolong nih. Ayo nak ngalin aduh. Aja maksudnya kan balas dendam. Busan awang ngalin, jadi yang pengen ngalin pok. Ayo, dulu satu. What? Awang mondo awak bebayun rutag. Awang bedek tapi pasti. Nih, pergina mengkirian mati nih kita. Nyala lah pergina mengkirian mati. Atuh enten ngapling ring swargan. Udah ngapling gitu. Kadang yang Wangan batu ake. Nih nak periksa nak. Ija mana metakona benona. Dijatuh boleh niki. Wih, pico. Biasa ke pico. Cepi. Wah, nih pico di Pura Dalam. Nih pico di Merajapati. Nih pico di samping Tukade nih. Ada pejenangan celik sih. Ada tukar nganyo dong sampah. Niki pico dijo niki ne las gedebong niki. Les kelor. Niki wau las gedebong. Hah? Ko gunanane tan gentan. Anggon ares. Matan ki dilelek-lek kan? Ne gunane angon ngubuh kucit. Oyongan 9 bulan tadi buadap. Oh ya nu hidup. Yang buat kucit. Tonen 9 bulan tadi hilang nih. Oh, Hilang kan? Mati. kaki ngubuh aja kucit 9 bulan hilang masih. Tadi hilang. Oh, udah diceleng. Kau saya percaya nih pico. Kan percaya dia. Saya percaya. Sekarang saya percaya. Doh, jangan ngadain ke dokter dong bentar. Ubat sakit basang, ubat sakit gigi, ubat sakit pangkang. Atas kan percaya. Saya kan tuh obat sakit basang. Obat sakit basang sih WC. Ah, cocok. Saya percaya. Dan percaya. Dan bukti. Atas kan. Nah, kau mau bukti? Nah, kan percaya. Jatah semat. Dan percaya. Jatah semat. Dan percaya. Tidak ada pengangko-angko ya. Dan percaya. Jatah.
Oyong dap. Kemudian Bang Kiang ngedir busan. Ngengken Bang Kiang yang orang sing percaya Bang Kiang ngedir. Bungkungnya mirip ngori itu. Bah jadi percaya. Nggih. Niko wawu las dadap niki las aduh. Las aduh. Adi dumen nepuk las aduh. Niki las aduh. Aduh. Oh, tuh madan las aduh. Sehingga bungut cim aduh. Ajo tu magenap angin tu ibi tain cicing ne kering orang tu batu ake. Mudoh bumi ajan. Tu cuma ada batu gulet yang tu juangmu. Oh kenal, angon dasar rumah. Ajo. Hei, Oke bos. Ayo. Kaki jatuh bos. Gila megang sarang tina kuang daya ne polona. Mai dini kemudian nyurucut kamu. Yang mereka. Dingah nak Agustin Cina. Ne unuk bungkung ne boliu ada ben dipuri liu bak ada. Unuk sugih subuh sugih. Yang si dagang apa dan ini? Batu ake. Batu yang si dagang batu ake ben liun kene ada. Sing orang gitu dipuri pak ada. Tu nak mendagang tu siapa yang lah? Aduh, anggap kan ngomong-ngomongin ngajak sang yang pitaro tu. Dewa yang pitaro. Apa aja kena yang ngomong kan pangsen di kedituan ni yang nak tempat tagihan. Ne. Kene ian unuk sugih subuh sugih. Berano liung lah. Di Jawa ada nak nyaing yang Riki pemakas ni ring kulang kaleng. Tuh, Kalau ada besik sebatan. Napi. Sebatan ini sing karuan pengilangan ni. Sugih berano liung lah. Ampun. Pendamping rabi sing lah. Ya. Tuh. Punapi, Coba pikir. Di Joyo kan harus wenten pendamping hidup niki tuh. Dumun kadang malu endan atau berano dua ini mereka mikirin. Oh, di negara subuh menjanji ngajak Ibu Agung kelah. Raja Brano subuh liu, akuang ai abdi ayu rara sati. Ah, mangken punapi pemargi janji ya. Perdewa ni kau. Bidan gua nak cewek bertawan nak jegek. Ih, mangken bos rara. Jani sina subuh baca. Pasti. Mek mumi. Reng. Ayo berangkat, ayo. Gobok ampun melen mangkin. Kengken pidan kencang sitang. Mangkin munyi kan kari sitang pate sampun no. Aduh, kudiang bas unang sana to kocap oleh surat oleh di Dinas Kebudayaan Pawenten kocap drama lingsir-lingsir kenten. Beh, tiang jag rerah tiang kan Gusti gangsara. Lolo. Nyak kone barang ngigal diat center ke tiang. Aduh, ngigal. Miratu, subuh tua juari kata. Juari nak onyang tua kata. Marat yang mais kan ramah aja saja onyang lingsir-lingsir. Saya termasuk tiang ya. Kalau yang penting kan masih energi masih nge. Aduh, Kang Yang ampun nih. Napi aja pesu bentiang mangken. Dan cara pidana. Yang pidan kan jeglen mangken ampun ado. Napi pikonnya sangat mangken orene kene usap, orene ketong usap, para busan orene tiang skenario di belakang mangken ampun kan ingat tiang. Makanya jak awak dia mangken napi
tiang tua niki ada anak enten. Kalau mau kenal masih bajang, Kang Wang dikenal kan bajang enten. Pang nuwut masih kari cara janinya. Pesu kapah-kapah mesliahan. Me ampun mirip kaden tiang melinggih di dalam puri niki. Nuktuk enten almarhum enten kuran nanti angkan ampun melinggih. Tiang pasti kadang ampun melinggih. Dan kantun dados santo tiang mangken kidek-kidek. Aduh, Kang Yang menika kan niki ampun deling semang mekat. Biasane nak ngorang izin kan tiang mangken jeung teu ada orang kijo niki. Duh. Meme nang mudiang semongan pesan cara dagang pinang kelamitan ngomel-mel pedidi sing karuan-karuan yen sing peleh pentiang ningahan doksan meme subuh ngoyong ditu di dalam buri me. Aduh lunas hijau bang sangat bangsingnya nena ada yang malu me yang mat sing yang ngajak meme ya. Oh nu kita tiang ngajak meme yen dadi lunas hijau pang meklonon meme hidup bang bapak agen ditu di dalam buri me. Nas dong karo kadung lewat tuh. Ning. Bapak ning nak hijau nena. Jak meme utang nang tuni cuma. Ne meme geda guliani bapo sing ado dini di pondok. Bener biasa nang orang kan meme megedi hijau gede-gede nang orang kan meme. Me. Hah? Depang ya bapo hilang me. Hah? Itu tadi depang hilang ade. Kemudian me sing ada gedagen meme. Sing tawang meme. Yen monto bapo subuh tuwa kadi rasa mejalan ya sing nyidang memehan subuh mekekan panjosan banyak tuh cemburu meme. Weh, lu ketiang bapo mekekan panjosan banyak benarnya nawang cara jani ya me nakeken yen meme uling tuni ngalehi bapo kemo mai meme ngalehi bapo sing tepuk meme yen sing peleh ban tiang busan tiang dot kemo kepon neloin meme keneh tiange sing pangman mau tulung ke walo asli abang asane manti yang nepoken di bapo yo nak nyemak aret gitu di balik yo nyemak aret bener ketegalan mana orang yo bapo nyemak aret bisa jani melair ne jani bakal tutup malu bapo pangseng yen marut kecundok ngajaki bapo nyang mau Jogja kaja dua bini ragone kewa bakal alih malu meme. Habiane jagung manis sebo mau jamur muda-muda kadang-kadang yang sing belik wah ini meneh angkangin nih bena bulan jadi subuh abo kepekan yang mone jagung manis semal nih tulah reneng dong manis modal
tua aja saja. Mertone di gumi ne dini nak masamak idewe sujatine sing benego ada dini di Tanjung Mumul jani dongo sediabian do sing bomane apa mawin ya nale di pasih jani angin teko uli kau paret omake gede-gede yehe puak dadine ngalih be suga kewak jani ne diabian itu nganggo bungan mitir ne metenan dauh ne makejang nyempang yang diamone ne bungan mitir jagung manis ne dini kacang lantang apa ben depan tene lakar darde jak sing kuno orang kenyai orang apa? Beli sing sare ceudan wuk ian selele kang dipunyan nyuhe dedak kang ketuang saja aja ngena batis se kenceng palit te asa nang tegareng kosok ang bedek batis jane pas langsut pelapa palit nenek sing lenteng apa beli ngidang nyai yang cuma Iya nawang dipisah kau. Nak wani nak nu kencang kan? Tua sampah. Apane tua sampah? Nawang tua sampah. Men yang nying rasang tua sampah li. Taruh dan rasang. Didancang rasang li. Supaya kersen pelut ban. Awak kekene Kang Wang beli wedua awak anu bayang. Kang Wang caro angasang nyuh nae. Apa dan kita beli? Kang Wang mati megelut gen dong. Aduh lacun jangan bu. Lacun saja jangan. Men kengken lebihan kento. Lebihan kento beli sing mampu. Kengken nang man suwo kene nang tegaring pidan duga pingan nang peta apa telung dasau tiban nu beli metuh 50 to kok. Sekat nu sidang geus doang. Duga itu sing nyiangon beli kuranang nen. Yani kan malu cepok yani. Sangkale kuranang beline kanthi gelem amin. Gelem itu lantas mati. Adi kita beli apa ngeranang? Boya sing mereren beli to. Gitu. Men pidan ya no bas apa dane tuh bas loyar beli ngadok ang barang sing do bayani dodona ya sing ten do ya kanthi lap meneh apa buen leser ya pragat nundo den to nih yen kedo jangsen yang undong-undong kan makan jang nih ngawang pin kedo jani do nak awak turu gua do nak edo sanget nih patut sangat nyai kena beli nama somah ngajak nyai ngayin nak buka beli jangan yang apa kepekan lari beli apa lah jangan kepekan dagang jagung aduh lo mongkek montok sudeng lah hotel dagang jagung jadi aja beli
di benang sama jagung itu naik sugih hotel kanong dagang jagung ya mau dagang jagung mau dagang bungan mitir ya mau dagang bungan mitir tuh bina koyak Rarain pak ne beli tuh mau bira koyaknya tuh kena mau berayo Unakonen, sebilang takonen, bo belem sebangen ling sing tadi sepersi beli to. Sing tega kedo becer jani. Sing tega beli to. Kengken jani entong beli. Nak kengken to padi perjani entong am bapak tuh. Kalau nampeng nak bajang perjani entong tungkot. Yannya sing ngangon mana sing itu nak bajang itu nak misik nak melayan cara jani apa tu adane paling ngendih lampu totono apa adane tu nak ada ketone totonan maro pak engau beli nak bosan payung beli gitu setrom ewer masih bapak me yo na ilang makon nyen kutang-kutang makon ne nak uling tuni bapak ibu ino ngajak meme jani bapak mau yot lantas ngajak dadwo bapak nak ijo uling tuni po mula aja bapak ada sing ijo ha ling tuni ni je makanya nih kapan ni kan mau cincin di durene dole ngikat ke kaman mencincin kan ramang tuni sing kedo ke kaman tunian gak sedo not beli setone na wake main linggung tu ke kubu ni mereksa kubon beli atau kadang beli ada nyimpan nak lok itu mantan sing preksa bapak kakak itu jaga benang ngarit pongek di duduk ni ajo rumah cincin dari kaman mana ada waktu apa kene kok kene do adane ragone sing nganutan tekeni bo ya nawak tuwa walau meicena kamen kan kene do sangyang mang tu dot bo bagio apa duin benangan jadi nak tak darah angon meyanyo kan ke penganggo nyai jawat tu anak bo adep ben aku kenak pit sajam tu beli sajam ni nawang apa mawenan beli dini kok kabian dotang beli jani apa beli kalau di manutur ngajak yang menapa beli jeneng Bang Nawang nih hidup papone sing mula dini di Tanjung Mumul tuh ada jelema uling di Kulang Kaling yen bapo pe jenawang bumi Kulang Kaling itu tonan do nak lebihan tipis gitu sugih bumi sugih bapo ha jani nyenang do nyen bapo nyangetan nyenang ado nyani meme bes lebihan kedak basang ya teken uku dan bapone jani bapo sing tadi salah tampi biang bapo dia yang mana ada dia i meme kedak gitu nak ulian i meme bes keliwat tresnan ya teken uku dan bapone bapo sing menawa yan sing ya mulo tresno yan ceromong jani apa dan itu indah apa tuh iya ya cemburu kan bapo bapo cemburu enak gitu kadirasa bapo menek unak sing ngidang yang tu di benangan tu itu jo yang di kengken nanya sedih kapak ke wala bapo ben mani bapo masih bas yen bapo kel kabian yen bapo dot mesliahan moran ngajak meme pangsing ya paling po tu kian bapak bangsa apa mawina ne ada nyamo benego ne ngerosang kapin bapo tu ne orang bapo dunian jelma uling Kulang Kaling tu si sen pasih dangin Tanjung Mumul apa jak pagane ngoban batu cara jani itu apa takone kone ngakar ngae umah ketuang apa dadi cen jero apa cen jero nepuk ngono sing men sing takone to nang jero mriko takone bapo kemo banga jan di banga supaya surat abono kini do wagong dini di uno negara ngicen ragone dadi banyak apa dadi bet yang depan kok kedo konyang dadi kok kedo ben mani rago dadi benego dijo kar ngalen be
nak top anon pengupa jiwa ni rago sing top di. Nya ada nyamo cara dini ne ben kalau sing nyaman ragone dini di Tanjung Mumul. Nya yang ale bebo mobe. Ten kaulah nasine dono ngajak cerik-cerik di Tanjung Mumul jak benang kau lakone yang kemulen di cototona. Ha? Ten omongnya sing omong Bali, omong len-len. Omong apa beli? Omong apa kadang tuh ngerti mau beli. Nah bapo dah tu sangat anu manji ngajak meme ne subo liwat depan ko keto ke walo jani bapo ngajak meme pangsa tatonya ni bapo luung masomah ngajak meme nyen Yang bantu ada nyen ros kene nyen ko keto bapo suk semua yan nyen bapo tuwo ngajak meme kene mula sekot nah jani kene cuma besuat nyakah busana subo mekejang nyen nyakan tiang subo suwot mekejang subo ada nyen nah cening maluan kemonang anak nganu penyebabkan nah yen bulu ko keto Wadah ni bapak nasi gede. ke walo dah nyen bapo bian uyut ngajak meme sing meme malah di meme ngapo yang kau Yan budi macening, yan sing kau ing cening, sing gitu. Tuh banyak suka ban. Suka ba? Yan kau ing cening, jak nu merasa ada apa adane. Ada batas. Sebilang takonin mengembang-ngembang ye peningalne di kenggene jak prakat nengil muncul engalan sing Sak yang sak beli aja aman adeng-adeng takon di. Jak takon dinya pangirago tak tas nyen mak siatene nak jenin aja ne. Yan beli awak muani sing nak agak karat kasaran ben bede yanan awake bisa alih sebengione yang mirip dadi takone ngadeng-adeng watina. Yen keto diangjal karena kono di. Tenan ke pondok ni lah. Lan.